Manang Biyana! Hello papagayam, naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay basa itak at manipod kanipagayam tayo nga ibang sana pudpudno anagan. Ngam sakbay na, hello mampay kini Judith Aradanas, Flora Aurelio, kani Jovelyn Garcia. Kastimanti ko na ni pagayam ibang. Dear Manang Biyanang, adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Dahito kapadasa kat napasama kini nagtrabaho ti anak ko iti sabali a lugar, kat siyak tinangaw-awer kadagiti dua nga anak na. May isa single mom ta anak ko. Iso nga isulaang ti mangisaksakad kadagiti apo ko. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ala ele, siya kon ti mangaw-awer kadagiti anak mo, tagsapol ka iti pagtrabaho. Alaman nga rod nana, tani, ag-eskwela danton nga maawampay lat trabaho. Iso nga rod ngaw-awer idan. Awan ano kastamlatan, agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay kan, oray tanapusot meten ti naudi nga anak mo. Iso nga agtrabaho kakitday. Ay, apag iso friend, agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amaw. Iso na lang ta para kusina. Kaya't mo tagtrabaho iti kusina? Ay, kayat ko sa anak anapili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga rod makastrak iti trabaho. Sige, tay bagak to ni boss. Nasing po di boss may. Kan amin nga inrekomendak kang kuha na kainawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga rod no kasta. Kat itapay lang, agyaman nakkan fe. Mano kano ti sweldom ngay iti dayja resort, ele. Minimum kano nanang. Ala. Mabalin mo ito na. Ala, ano sam nga rod tagtrabaho? Kasanaw, agabang kay ti dayja lugar? Medyo adayo ngamin dito'y lugar tayo dayja resort. Mabalin mi kano ti agistiin no kayat mi nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi kano ti aginnawid. Marigatan ka no aginnawid ka. Agistein ka kiday, tapno makainot ka. Agasam nga'y taplitim iti inaldaw. Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Ay naawan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybay-an kinitatang mo dagiti apo ko may. Pasensya kayo, nanang. Takas jay mat ngamin tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado, ken babaero. Ay na, baybay amon da di alalaki. Awan serbi day jay. Agburak laang tidara. Iso adimon ipalagip day di alalaki. Igaed mo kiday tagtrabaho. Tapno adda pang biyag mo kadagiti anak mo. Wan, nanang. Punso lakay, bantayan man paylaang dagiti apo ko ta. Papanaman na ya. Agbiyahe inak ituludan iti natengken prutas jay anak ta iti ayan ti trabaho na. Apa saan nga gawin na ya? Jak amaw, busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, panagsusweldo inton malaman, Eli. Wan nga rod, fe. Ay na, makaparagsak si kano aldaw ti sweldo. Wan nga rod. Ay na, agawid ak inton bigat. Inak igatangan iti gatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ele, ada bisitam! Ni, anda ka no bisitam. Ingka kitaan biit. Ay, wan, fe. Sino kay nga tati bisita? Ne, da kayo matgayam, nanang. Apay nga may kayo? Day, apay, di mo kaya ti umaykaw, ele? Ay, saan man? Kayat ko mas dawak lang amin ta kinalaat dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagaway. Tasayang ti pagplitim nga agaway. Nanang, dagiti anak ko ngay, ayanda. Binantayan ni tatang mo. Imayak, taumay ko ito dagito'y prutas kan natang. Naimbag lang nga abas tumutla. Ipadawat mo iti bus mo, no di mo kayat. Aywan, nagsweldo ka. Saan pa'y nanang? Inton malampay laang. Sige, tauraya kung ti sweldo manakaw.
Nga makaburing mo ti aguray. Wano, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw, anak ka. Libren sa no siya, tananang nak. Ah? Ay, sige. Kay aglango yan, tabayadak latan ti entrance nyo. Takababain iti boss mi. Oh, ato yan ti sweldok, nanang. Buo da ito'y asweldam. Awan kurang na. Nang kastayak iti allowance ko, nanang. Ayag mo amin ti sweldom. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, ele. Ha? Oh, di kag mulagat. Alan, yag mo amin ti sweldom. Adoy, nanang. Nay, agasam nga iti ingkisay mo. Nagdakal. Aha. Adoy ti limagasaw. Day tati allowance mo. Ha? Libre ti kanom ni taoy. Libre ti sabon mo. Libre amin. Iso nga awan nga ro ti paggastusan. Dagi jay anak mo ti panunutom. Dumakdakkel dan. Iso arumaw rawat dan. Ken gumatangak pay gayam iti bado da. Tanabas si tandan dagiti bado da. Makabulan lang awanak? Nabasti tandan dagiti bado da, nanang? Ay na, nagbiit a dumakkel dagiti ubing itan. Ken gumatangak man iti vitamins da. Tanagkukutong da. Iso asapay kuma, tamaawatan na. No apay nga alaak amin aswildom, elay. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo, ah? No paggatasam dagiti ubeng punsaw, saggay sa laakot tsara, tapno saan anabuslaw. Anya? Apay, di pa'y nagswildo di anak ta aya. Sana nang tayo, iti itigatas na iti anak na. Basay, ti sweldo na ijay. Iso ang masapul nga aginot dagiti anak na. Aywan, gimatangak iti karnit baka. Hiloto man, tanabanugak anak itsinda itay lakay. Sige. Anya aluto aya ti kayat mau. Kompormain, basta ka imasam. Ken agawa am ti agluto, tamabisina ka. Mga tayaw. Kaya nagiti pukot na. Igawa mo ni da iti kananda. Nangandan, pinaglabay ko ida iti asukar. Sako pinaturog idan. Anya? Apay nga asukar. Kat adamot tay karnet baka si datayaw. Ay na, di da amutag sida iti kasta. Mas kay kayat dati aglabay iti asukar. Mangantakidain. Nanay bang, alain kay malaninang tiputod ko? Ha? Ne, adda aya putot mo, Rodel. Kadimot saan ang makaanak di asawam. Tapadak abakutang. Psst, tagdagarin na. Putot ko itiruar. Anya, ay nagloko kan. Ala nanay bang, sikat timay sa aninang, anya. Ay katuan na, day talagayam. Kaano aya, Rodel? Into no may alawas ay nana. Ngamnay, sikrito tayo lang ha. Dua kayo lang nga inala kaninang dito'y lugar tayo nana. Tapno saan ang mabuking? Wun, danagmun ay sa anak matatismosa. Ken amok ti agidulay iti sekreto. Nagsapa kayo ngay may nanang, jak pa'y nagsweldo. Kasaritam ti busmaw, tagbali ka. Ala umunti swildom anak ko. Tanay, awan gatas dagiti anak mo. Nanang, Rimawit dan nga gatas. Ken agbirok da iti naimas asidaen da. alang rod, mabit lang takasaritak ti boss mi, nanang. Barang i-advance nan nga ito ti sweldo. Agpakpakaasi ka. Nay, Eli di mo ko mapampanunutan agong gundawayan ka anak ka. Laglagi pam asyak ti mga awer kadagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papanan ti sweldaw. Wan, nanang, maawatak dayta. Saan pa'y mga agis eskwela dagiti anak mo? Gamapay akas la ka na yun da mabitin iti kwarta. Nabuslong da ka nung aggatas, fe. Anya? Kasla puwersaan na ka pa yun, jay inam. Ay, sorry ay liangam sa bali ti madlaw ko kaninanang mo. Madlaw ko nga minti ugali ti may sa tao kat babaan ti tigtignay kan pa nagsasaunang.
Nakita ko ngamin, kanang kuno kasano ti panang puwersa anakan ka mga ala iti sweldom. Huwag nga ron. Ngam aw-awatak latan. Ipagpagapok ka dagiti anak ko. Tay sukat nga ron ti mga wawir ka dakwana. Sa bagay, dakkel matkit di atulong kan kaday ta, Iso na lang ta puwersaan namat nga alaan ti sweldom. Nga uray saan ka pa'y anak ka sweldom. Oh, adto'y ti regalok iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. 2,000 na ita. Ay na. Nagsaya natin. Agyaman nak nana. Jaklaim pagaro pagalanti gagayam amang tid iti regalo. Una. Ngam, jaklaim pagaraw. Huh? Medyo bumakat mat gaya man ti chicks mo, Rodel. Imbag man, tanaka-anak pa'y. Wala na. Ta minupusal baby ti anak mi. Anya? Talaga dagitay padak nga adan edad na ti type mo, anya. Well, ta nadungdungo kami nagitinatayanganin nana. Nasikaso da pa'y. Una, kun, managayat kami ababakit, Rodel. Wala ron nana. Ay, mari ko na ako na ta. Agkumari tamutan, nana ibang. Una, kumparay. Aywan, mari ibang. Itulog kang agawid no madamdaman niya. Ay kat si kalata, Rodel. Kat magyamanak no kasta. Hello, Rodel. Mari ibang, mabalinta ka ditag kita? Ha? Apay, Rodel? Ako at ako man napatid nga ibakin ka. May mayat ngamin o personal ti pangibagak iti dayton. Ay sige. Mabitla ang araw tagrubwata, pare Rodel. Ala, inumemon ta fruit shake na in-order ko, ibang. Naimas day ta. Agyaman nak, Rodel. Anya jay ko nam nga ibagam kanya. Kwa, na-develop tirignakin ka, idi intulod ka. Ha? Idi ngay naggapu ka, ijay bunyagan. Ijay balay ti ina ti anak ko itiruar. Anya? Bang, agayatak matkin kan. Ay na, dinakman paglulukwan si Karudel. Jak mamatay. Bakbakita na kang armanak. Kan, di mat adan chicks mo. Sinina ako na jay, bang. Sikan ti kayat ko ita. Anya? I love you, bang. Sinahak ti asawak, maklunan nak. Ay saan di mo aramidin day ta. Takaasim at di asawam. Sapay padak abakutan. Aklunan ang arudan na. Ta ilimod ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. Rodel. I love you, kunak. I love you to kulamot na. Ta mayat kan, bang. Ay, saan ka narigat nga ayatan? Ngam, kasano numaamuan ti asawam da ito'y? Kan uray di asawa. Ilimod ta kunak mo. Awan pang ibagbagaan ta. Awan to ti makaduktal iti dayta. I love you, bang. Sige man lang. Wunin, I love you to. Oh, yes! Agyaman kayo mga, pautangan na mamangaro di bang. Anya mo dayta? Kaak-aklon ko pailakan ka? Ngam kwarta adagos ti ibagbagam? Pasensya ka na. Nairan-ran na lang, agkasapulan na kiti kwarta. Naibos nga mintigatas di anak ko. Kit naibos anak mo't iti kwarta. Ring-ringen nak namin di inaanak. Ay, mano ayati ka sa pulam, Rodel. Uray 3,000 kumano ada. Sige. Ala umunto'y karga ti wallet ko, Rodel. Yes! Agyaman ak, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamo ti rupang. Kas kala anghel iti panagkita. Nagkal na ka man. Ay! Di nakikin. Ipang. Ay na.
To'y gayam tirik na ti makiin na yan iti ubay. Jak mailadawan ti kinaragsak ka. Ay, kaslay sub-sub litirik na iditin idirak. Ano yan? Nakaring kapay mo lang ibang. Maturog ka na, Rabiain. Ay, maturog ka din. Tal-alaag pa'y latitulog ko. Maturog ka din. Di kag puypuyat. Maturog tal. Payakas to. Kaslamadur manak matun ang makikaida iti lakay. Ay, nagangdod matun ni punso. Ay, so, nagalas ti rupa na. Nang runan mo kastoy amat maturog. Ay, permi matikurar ti rupa nan. Inak malagi tani jay bangir asilay. Ay, jak kaya't akaida to'y lakay nga asawa. Ada ak anak ka, tanay, naibusin ti gatas dagiti anak mo. Inton bigat pa'y lati sweldo mi, nanang. Ibagam itibus mo taala itan, tanay, agawid akmatla kumanumadamdam Ay, ala, aguray kayo nga rudbi, tarimorte amo mi. Ganun gayam, amangan no makautang ka iti amom, anak ka. Ha? Pangusaran nyo iti kwarta? Igatang ko kuma iti kutsyon dagiti anak mo. Tanaing pismeten tay us-usaran da akutsong. Sige. Padasag to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tay nalakalaang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalaka mutla ang amadadaal. Nayunam ti utang manak ko. Ato yan ti daw-dawatem a kwarta. Sweetheart. Agyaman ak sweetheart ha. Magkaktaping-ping mo ibang. Ay na. Basta ikarim asyaklaan ti chicks mo Di na ko na yonan. Well, promise. Sige nga ron. Agawid tan. Anya, nagbitan. Di tapay nag-date. Malumutan. Baliwan tantong ti ag-date iti sa baling aldaw, sweetheart. Sige nga raw. Sikati makaam mo, Rodel. Ay busain, tigatas na kita puko ta. Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mo ti jayan na itikalman. Inka man mat agtot bras punsaw. Nagtang si tisang awmak. Ha? Kan nagdigos ka man man. Nagangdod ka. Nagloko kan. Apay akas taka itan ibang. Ibang iba ka na Nagbalin samot ka na sensitibo agong mau. Kita amat dagita sakam anay. Nakataptapaw. Kasta talaga rayta. Tanapan kami nagsemintaw. Sana may kataragaw. Iso akas lakataptapaw. Ayan ti gatas na kita pukota ako na. Awan ti sweldo di anak ta. Nadelay ka na. Anya? Naimbag tanagawid ka anak ka. Huwag tatang. Kailo kong dagiti anak ko. Malasumrakan. Ay nasang patak ina nakaturog ng awan kadwada dito balay. Diya ka mauti napananjay inam. Anya? Kimutong dagiti anak ko, tatang. Kasano adi da kumutaong kat aglablabay dalay ti asukar. Takunamot jay inam nga awan may itid mau. Anya? Sana pudno day tatang. Kat no kanayon ko nga itid ti sweldo kaninanang. Kan nakautang akpay iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya? Ay naglokaon. Pangip-ipanan na nga ron nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanyak. Hanggang di mo't makagatang iti gatas na iti ubeng kan na imas asidaay. Nagchat ti gayam ko iti sentro. Itaman pa nagchat da ito Dain forward na picture ni nanang. Ada kadwa na lalaki. Anya? Asinaw?
ni Matrodel, tatang. Ah, Kitaan nyo, agsinsinubo ta, dito'y ladawan. ay. Tiyawanan pa nga inam. Bakit na makigangantail? Ibagam tagpaysukan niya ibang. Anya ti kayat asawan timpurwarda aladawan niya o kaniroday. Awan ti akluna, basta agsinatan. Anya? Lalaki ni Rodel. Saan? Gayom ko lang. May kansa na makmakatan. Sige, padasam ti mang kabil kanyak ta ipabalod ka. Ay na, apay nga aramidem ti kastoy ibang-iba ka na talaga. No kano abing makat ka, isumot ti panaglalakay. Ay basta, agsinatan, tasaan kan nga ay ayatan. Anya? Agsubli kayo kinitapunso nana. Di yu sinaan. Si kangarod ti pilya, Crudail. Nana, agbalbaliw akon. Urnusa kon ti pamilya. Nauma akong agchichiks. Isong agsinatan. Anya, ay bayadam nga rod dagiti utang mo kanya. Unto, nana. Inton makastriga kiti trabaho. Suray punsulakay, nailaw anak. Ang di ka madanagan, tawan na pasama kada kami kin ni Rodail. Nagkinkinibin kami laang, ngam saan nga iti pablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunot at dakin ka ibang. Bakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilyam. Suray, nagsina kami kin ni Rodail. Agbalbaliw akon, promise. Ay ayatan ka punso asawa. Ala, ipakita mo nga raw ti panagbalbali mo. Wan, ikaray. Eli anak ko, pakawanan na kumamot. Suray, no inulbudan ka. Mala, urnusan yun ti bagbagiyo, nanang. Di kay basta mamati iti bagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at da involve a kwarta. Tapag kwartaan da kayo laeng. Wan, pag nakmakday dyan na pasamak kanyak, anak ko. Aga brudak. Da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko, tatang. Tadya kon may talag ka ni nanang. Sige, awan pagdanagam ka na kita anak mo, Eli. Jak bye-bye anida. Agyaman ak, tatang. Kat da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw, anak. Punsulakay, nagpawitan niya anak ta. Why? Apay aya? Ay kwa, mangtad ka man mo, titiigatang ko iti pulbos kan lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Tama nga nagpaaram ka manay. Makan, tigatangam. Ken gimatang ako ni tigatas dagiti ubeng, ken abastaw diti balay. Sikat aglutaw, tasak ti para palengkay. Ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kan to no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kinde. Basta di mo mabalin ti agigam iti kwarta, nga oray piso lang. Nalawag. Dinak pinagigam ta asawa kiti kwarta kat isumat lang ti pagpawpawitan tanak may nga day jabrod. Mawatak matkit din no apay nga aramidan na ti kasta. Kat ita dadakkelan dagiti apukok kat agis eskweladan. Alakastan, to'y pagayam mo, ibang. Alagagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam, ibang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat warin nos para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo, amen.